Chayaykamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kaq kamachikuynintakama. Kaypi merimasun tukuyricha huyakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinata. Amma sua malulia magelia matagaliak tanchipa ojangichkan ojilekola pelekona kagayariki chayay karamchkanchik rimarinin nisqan programa lanchikwan kunan riki iskay punchaw kunan iskay punchaw enero killa ojilekona pelekona ña wasikipiña llaqta ikipiña yapatawan kay watapi rimarinin riki hallay kullan nas pachay kamulang wawqillaykuna palaykuna llaqtallaykiman wasillaykiman chay kamulang kay willakuykunata qhiperikuykuspa riki wawqichalyaykuna panichalyaykuna imaynayta kay kanallam tarikulachkankichik que rimakuykullaykichik llapallaykichikta taytanchikpa sutinpi punta qallariypiqa hinaspataq riki rimakuykullaytaq chayrimun llapallaykichikpaq kay musuq watapi rikaw tupaykulachkanchik rikaw wawqillaykuna palaykuna risamachaykurqanchik riki iskay punchaw rikaw 31 y primero hayna punchaw y kunan riki 2 de enero iskay punchaw enero punchawta riki kutirikamuchkanchik chaykamulachkanchik willakuykunata qhiperikuykuspa riki wawqichallaykuna panchallaykuna chay niskaykichik riki llapaykichikta allin punchaw kachun qamkunapaq allin punchaw kachun hinaspataq kay watapi kay 2026 watapi riki wawqillaykuna palaykuna imapas hayna wata sajis haykichikunata tukupayman churasunchik chaynallataq riki sichum kachkanña musuq ruraykuna musuq proyectos ninchik riki mistirimaypi chaykuna kaptinqa wawqillaykuna palaykuna allinmi puntaman ya aparesunchik kay watapi qhispichisunchik riki chay mana qhispi atisqakunatapas chaynaqa riki wawqillaykuna palaykuna qhispichisunchik kay musuq proyectonchikkuna kachkan riki cada uno en la vida personal familiar profesional y chaynata riki wakiqkunapipas riki wawqillaykuna palaykuna chaykunata qhispichisunchik chaymi riki kaymanta pacha animuykichik wawqillaykuna palaykuna allin punchawlla kachun llapaykichikpaq naspataq riki kay watapas llamkay kullasunchik riki ñuqa kaymanta riki llamkarimusaq qamkunaman willakuykunata qhiperikuykuspa riki chayachimusaq kay nasapa punchaw y chayñata riki kunan wataqa ñarikachkanchik elecciones watapi hinatenqa riki rimarishkasunchik imam kaq willakuykunata riki wawqillaykuna palaykuna mana pantachinakuspa mana tikraspa imam kaqta porque wakiqkunaqa riki tikraykun chay edición nisqanta ruraron o favoreciykunanpaq riki qhiwichaykun y chaykunata mana permitisunchu wawqillaykuna palaykuna kay programanchikpiqa desde Jalerininmanta pacha, desde Pajarisqanmanta pacha wawqillaykuna palaykuna yachankichikñam de que kay programanchikpiqa imam kaqta rimarinchik mana pitapas maytapas manchakuspa nitaq pimanpas maymanpas mana sayapayakuspa rikos porque a veces qhariqa wakiqa sayapaykunku hinaspi chaypi riki a veces chay willakuykuna manaña riki imam kaqñachu qhispin riki wawqillaykuna panichalyaykuna
Entonces, ahí estamos, Ojilegona, Palegona, mis tipipas, saludos para todos los amigos y amigas que están en plena sintonía de su programa Rimarininchik, trayendo información en quechua a todos los quechua hablantes de Ayacucho, Perú y el mundo. Porque también tenemos oyentes, amigos, familiares que se encuentran en diversos países, en otras partes, en otras ciudades, a quienes también estamos llegando a través de nuestra programación. Feliz año 2026 y que este año sea de éxito en su vida familiar, personal y profesional. Chayna Guagregona Palegona, Gatón Tariki, Gainarima Payana Coyegon, Chiquinas Pajariki, más bien Punta Magna, Ricky Huilla Coiconata Aparezón, Chigricao. Porque Huilla Coiconapas, Achcayanan, Cachcanarique, Guagregona, Pan y Chayaicona, Rick, Natariki, Raimi Culiachcarjaco, entero un pachape que Jainim pa Jainapuncho Achillay, Manricao, mejor dicho, Jainapuncho na Suyay, Guata Suyayman, Rique Chayecospa, punta Yachtacona, pas Chayrique Raimi Corjaco, último Yachtacona, Raimi Corjaco, pero a nivel Imanin con Chay World Guinness, Mamaya y Mama. Récord World Guinness Chay Manjina Nechganjiri que cae Río de Janeiro cae Brasil lao perrique paikuna sumachta cae muso juata chaski kunankupa organiza koikosako aujilegona pelegona Chayra nechganchik sumachta cae wata chaski nankupa paikuna organiza koikosako Chayra nechganchik Récord World Guinness nishan aujilegona palaykona porque paikonam chay yupanko imakunatapas mana pipa may paroras hankunata en aspam chay Guinness World Record nishan mangriki churaykullanko por ejemplo imakunatam kaypi ninko churanko por ejemplo kay Perú achkatañan roranko rikao la pachamanca más grande del mundo, ceviche más grande del mundo, empanada más grande del mundo, Chaynagonata, Roranco, Aujilegona, Palegona, Chaysicay, Brasil, Laupi, Río de Janeiro, Chay, Perique, Jaikan, Junaco y Cuscaco, 2.5 millones, mamá, Chay, mamá, Maña Chayra, necesita, sí, Siñacho, Aujilegona, Palegona, Achcallay, Achcao, Iskay, Guarabaranja, Pichja, Pachak ningruna konatas junyuna ikusjako kay Copacabana nishanman chay pejatun raimita roaykalyorqa chay nazuruna garik manan fiestaman garinchu kay wamangapi pas mana mayman pasa maypita kay wamangapi achkaruna parinan kay Semana Santa akuchimay carnaval pejatun jasa a Pampa de Quinoa chayllami que manam gancho más jarikao pero kay Pampa de Quinoa nisunchik aunque kichkinakos pa atrasanakos pa o kay akuchimay nisunchik o hatun gasata nisunchik manami kuawjilekuna pallaykuna achkasu churunagas chaylamiki pero rinchiknas baja ñiti kichkiniqchamiki manaña pasanakuyati inatinqa kay Copacabana nisqanpiqa kay Brasilpiqa maynaña runata wawqillaykuna pallaykuna chayna runaq kakullan tanto y tanto yo tengo un carro pasó que le golpe la icona Haipar Harikao carro pues Haipar carro tigres con una pap succe mai pip se chinango pas carga nya o que le golpe la icona chagni chagnikao según Guinness World Record nishan imagina había fiesta del rebelión mamá chagariki kay portugués rimay pimrikao hatun raymita ruraykullanko chay nazurunawanqa may chikakun marikao kay campo ferial man yachkani campo ferial man chay carnavalero haykamrin hasta 200,000 nomás chay pas honta kichka pero campo chapuchunraqmi 2.5 millones mamá chay nasuk fiesta mangarichun wawqillaykuna pallaykuna y kay Récord Guinness nisqanman yaykuqraqta chay ninriki chay si kimsa hawaqpi ruraykusqaku escenariotapas mana huk kawsallapichu pero huk kawsallapi kanmi nati cercam kaq uyarinki karupi kaq manaña rikaw inatinsi
chay kimsa hawaqpi escenariotapas ruwaykullasqaku chaynaqa takiqkunapas mayna chachiki kakurqa wawqillaykuna pallaykuna rikaw. Hinaspa niwachkanchik riki hukninpis kasqa música gospel, hukninpis kasqa rikaw por ejemplo chay música gospel perikaw Gilberto Gil Neri pikunay chaykuna Mato Grosso nin rikaw y Alok paykuna wawqillaykuna pallaykuna chay hatun raymita ariki animaykullasqaku riki takiyninkuwan rikaw chayñataq kasqa riki kay tuqyachiypas rikaw juegos artificiales nisqan chaysi riki chunka iskay minuto riki paratata kullasqa wawqillaykuna pallaykuna incluso nin riki kasqas 1200 drones grabananpaq mamallay mama dronkunapas waranqanpi wawqillaykuna panichallaykuna chaynata 19 balsas mamallay mama balsakunapas kasqarqa chay lamarqucha patanpi riki wawqillaykuna pallaykuna karqin hatun fiesta mamallay mama chayna fiestasuqa mana maypipas kanchu chaynaña runataqa mana maypipas huñunankuchu ni 1 millón kay Limapi manachu medio millón tam huñunarusaq protestaqkunata nispa nirqa chay tayta Antauro rikaw hinaspa kay generación Z Limapi protestata ruwarqaku achka runa chay avenida Bancaypi huñunakurqaku haykamu casi 50 millones nomás 50 millones chaylla wawqillaykuna pallaykuna achkaña kakurqa entonces 2.5 millones mamallay mama manam umayman yaykunñachu chay tanto runa marri wawqillaykuna pallaykuna chaytataq kay Perupi rikaw kay Ayacuchupi Liuchapi chaqaya riki kuytikuna lliw tuqyarirqa paratataykurqa manaña tukupayta incluso lanchipas hasta grabaikurqanchik maymi yachasqanchik lawpi rikaw wamangaman lliw kancharisqa kaykullarqa riki chay kuytisillupa kancharichisqan riki wawqillaykuna pallaykuna y chaynañataq riki kay Icapitaq historiata ruwaykullanku kay mama Keikupa uyanta rikaw mama Keikuta riki ruwaykullasqaku machuta edificio sayayta hayka piso kimsa piso edificio sayayta poste sayayta wawqillaykuna pallaykuna posteta qhawariychik wasikichikpi llaqtaykichikpi lluqsiykuy chay posteta qhawariychik machuso anchayna sayay sutas wawqillaykuna pallaykuna muñikuta ruraykullasqaku mama Keikupa uyachayuqta hinaspa riki kañaykullasqaku kay año nuevo kasqanta kay piscopi wawqillaykuna pallaykuna hayna watapis ruwasqaku chay hayna watañataqsi kañasqaku kay mama Boluartita kunañataq kañaykunku mama Keikuta y wakpacha rurakuyqa mayna tiempo wak machullay machu pacha wawqillaykuna pallaykuna huk wasi mas hatunchanraq wakpacha pantalon kachka kaqchallaran pantalón entonces pantalón sirakuyqa waka chumpachapi sirakuyqa machu riki wawqillaykuna pallaykuna rikaw pantalonchu waka tijisqachu unallachu imasutin imachamantam ruranku kay namanta kay periódicota o papelkunata ñuturuspa chaymantam chay mituchawan riki lajanpi chaychu kanpas no sé hawachkani yaqa pachata hinama bueno alli chaynata ruraykullanku wawqillaykuna pallaykunaspas kañaykullasqaku chay nisqanku riki como haynawata kañarqanchik mama Boluartita entonces kunan riki politicamanta chinkan y chaynam riki kunan kañachkanchik riki Keikuta chay politicamanta chinkananpaq nispataq wakiq yachay sapa tukuqkunaqa rimarillachkanku wawqillaykuna panchallaykuna chaynaqa riki kay según riki llaqtanchikunapi ki chaskiykullanku claukunapiqa incluso residentes kay Navidadwan chay tusuykunawan anki Navidad pasaron Navidad riki 25pi pero igual hinalla siykunku hayna punchapis y pajarinmantaqa kay ñawpa llaqtapi ñataq
pajarin manta pajarin minja riki hasta kimsa punchachos miñao palaktapi kanga rikao entonces chay ninalla sigichkan rikao hasta Bajada Reyes Tucupaykunanku kama Bajada Reyes Tucuparo España chaypi ñamriki sosigarongaku rikao chaypi michaja ya basta nikungaku más rimarico augilegona palchalegona más rimari uranchik paricao 8:21 de la noche acheña tariki chayna llata rima kuikuillanchik mama lluqsimuchkanchik mayna manchataja jaway kuillanchikcho saluditos también para al dueño de la radio lluqsimuchkarqanchik riki qaynawata Radio Agricultura nisqanta y kunan watapas sinatachiki chayninta kama lluqsimullasunchik augilegona palegona porque manaraqmi huk musuq radiota maskachkanchikraqchu nitaqmi mayjintapas manam rimapayachkanchikraqchu chaynaqa hinallaraqchiki lluqsiykamunchikasunchik Radio Agricultura nisqanta kama rikaywatapas bueno yaykusunchik rikay lunesmanta seguramente normalizakunqa chaykunan lluqsimuchkanchu mana chaytaqa yachaykunchikchu mana monitoreaykuyurqanichu rikuwawqillayku pallaykuna. Pero igual saludos para Denis Choquicao, para mí que Radio Agricultura Pancha Leicona, que hay programa de Uyarich, que Radio Agricultura Segelambras y Radio Agricultura Pinchos, Chay, Iskainin Takama, Uyarilechi, Kuau, Gileicona, Pani Chaleicona. Bien, Kaiwariki, Kai, saludos de Año Nuevo, Nishantariki, Tocupaikunchi, Kuau, Gileicona, Palegona. Shooting ya para chiquita chaynatari kirima kai kamuliaki saluditos para Teodosio Guaman Yali, fiel oyente de la radio chaynata ricao fiel oyente taconan jarikia presidente comunal de Vinchos ricao entonces para el pasie para el programa chiquitarico yarisca ojalá inaya oyaringman autora gesperos pachom conanja Honga Corvasomps, Manacha, luego rico augilegona palegona, porque Manacha gareki cae manta chicutina canja o augilegona, mapani chalaicona. Entonces, cae periquerima pechcanchic al Freisito Curi o augilegona, pani chalaicona, actual presidente de la comunidad campesina de Vincho. Saludos también para todos los amigos que voy a Suyerescona, Liucha y Kichikta Ricao y también Chayneta Ricao, Chayneta Chay Colegio Manta, había Coscunata, pero manaña con una promoción ni su añacho, sino ya Tucurún, ya Riki clases, ya Riki Loxigulian Kichigna, ya Wakani Kichik Universidad, Wakani Kichigna Tarik Instituto, Academia, Wakeja Yamkai, ya cada uno piñerico, Gilecona, Paliaicona, Amgunata, pues igual. Rima kuikulaykichik chaynata riki chaynata repitata javer jungachkanchik bueno llapaykichikta kay wayrawas uyariskunata kaykichik porque sutin mana digamos achu porque achkamriki uyarilachkankichik chaynaqa kay hukni willakuykunaman yaykullasunchik rikao kay año nuevopaqtaq rikao kay accidentekuna uqllaykuna pallaykuna chaypi wakpi rikao kay ruta Brain nisqan pipas augilegona pallaykuna kasqariki accidente de tránsito camioneta riko augilegona pallaykuna orjuwan chokarullasqa chaytataq riki investigallachkanku rikao imaynanpis haykaynanpis sinkachu mallaqchu carrochu imam chay pantaraqa ichapay parapichu lluchkarqunpas nispataq riko augilegona pallaykuna entonces chayta riki autoridadkunaña qhawarichkanqaku ari chay accidente de tránsito kaykurqataqma kay ruta Ayacucho Brain riko augilegona pallaykuna chaynallataq Cajamarca umallayay mama Cajamarca pipas riki hatun kay accidente apakurusqa augilegona pallaykuna kay carro richkaptinsi wayqu riko augilegona pallaykuna wayqu chaki wayqu mira kay kamuspan carrota aparullasqa augilegona pallaykuna pero antes manas riki tukuraymanqa sino chayllapi riki tumpat aparuspallan dejarullasqa porque asignalla apanman karqa tuku urayta hinatinqa malay mama sachakuy kanman riki karqa rikao. Entonces, ya riki chayman riki chayarqaña riki Policía Nacional Perú, ambulancia, brigada
intervención de Dirección Subregional de Chota, que norte lado, Pericao, Gilegor, Palegor, Cajamarca, Pericao, Cheta, Centro de Operaciones Emergencia Regional Cuerpa y Cunapas Pavarinco, porque hay empresa de transportes Ángel Divino, Chairique por eren de Chiclayo, Chota, Lauman, Chaita, Rique, Caihuayjo, mira, Rica y Camuspa, que hay punchagunaja para Charimuchcanta, Rica, Chay, para Charicamo, Tingrique, Liochlia, Chay, Carro, Tarique, Chay, empresata, Aparullas, Jabauja, Icona, Pan, Ichala, Icona, Arecuna, Chaquihuayjo, Chacuna, Pasique, que para Chaygamten, Jarique, siempre, Liochlia, Rica, Liochlia, Ancha, Liochlia, Rique, Caisa, Chacuita, Roa, Rulla, Rique, Bauja, Icona, Palegona. Anatagme nisho jurmal pararacho sino tumpa jalarin hina para chacunalaragma ojilegona palegona entonces caipe ne ascanchi que rica o antes se pasajero cona bueno carro mana puiti curur cacho sayan payata rica arasta cosa añan orayan marica o chaya pisayero yasja chay que nin corike maquinaria tan necesitan chicha retroexcavador jurjunanchik panis pues seguramente maquinaria tarika paspanco empresa tariki chuta y culiar jaco o gilegón plegona chañata nintak policía pas chayasja sinaspan seike chaype jawarillasja chañata riki Dirección Subregional de Salud Chota paiconapas pawaris jacota jinas parike chaype nisho gravin con ataca atende y cullas jaco y chañata rike cover paikunapas nichkan ari chikarruta ñam Jorge kuchkanchikña yana paku y kachkanmi y chayna perike kay carro Jorge kus jariki chay ina purinanta siginapa pero claro primero jariki revisay con gako riki jaway kullangako alinchu kachkan siginampa y chamanachu chaytapa riki wow gilaykuna pan y chalaykuna rikunan tumpatama kay año nuevo manta wichikacharimuchkan rika wichikacharimuchka wamangalawtapas kunanpas haynapunchaw para rurjariki wakla kinualaw tarikaw wakla kunata para kachareja alin nishuchata chaymantaja achigiaron para chastin riki kay ñuqanchiklaw tarikaw kusipaq riki ojalá riki chakranchiklaw kunaman riki chaykullanman kay pinchoslawman Nuyaykullan mariki chay chaki chakranchikunata ipuchallamriki ipuchakurqa riki mana ami tarika y alinmi chaynaqa yaykun ukunejkama rikuqa rigon pelegona pero como chaki allpa kakuchkan hinaspaqa riki mana chayqa suficientechu más para taraqmi necesitan riki wawqillaykuna pani challaykuna más rimari chaynata chaklakayo Chaclacayo Laupipa Ricao, que hay carretera central, Chaymicao, hay carretera central o Lima Este, Chaclacayo, Chaypipa Suaujilegona Palegona, accidente pasa, Curullasja, camión Ricky chocaron, mototaxi tatanga, y Cuyan Aujilegona Palegona, Chejatun camión de carga, Ricky Aujuchole Panchalay, avenida Ramiro. Priale niskan lawak chaklakayo pirikhanay law piña rikao porque Ramiro Priale gariki puntata kay nakamallam chayarqa chay Huachipa o chay Chacakamallam kunan hanay kamañam richkan rikao chay hatun avenida entonces chay pichajay riko awjilegon pelegon chay mototaxita aparoptin huk wañukunman kasqa hukñataqsi kachkan kiris qariki wawqillaykuna pani challaykuna chay nichkan riki chay hatun carro huchayoq porque chay hatun carro riki puriskarqa kay Universidad Peruana La Unión chay cercanpe y chay hatun camión pasaykun riki como dueño de la carretera inaña rika wawqillaykuna palegona mana hawakacharikuspa chaynapi chay saro lullanman kasqa ñas policía riki chaykunata hawakachachkanña chayñata riki auxilio médico nisqantapas ruray kullankutaq riki wawqillaykuna pani challaykuna kay accidentekunapas kachkan riki llaqtanchikunapi rikaw accidentekunapas kachkan siempre maypipas chaypipas ari kay watatapas ña qallaykullanña kay accidentekuna wawqillaykuna pallaykuna kaynalla kaspaqa a ver imaynay tukururunchik watantin rikaw hayka accidentemanña hayparongapas
Chayna niskanta mana exactamente yachakuchkancho imaynanpin chay accidente pasa korullarqa nispa nikuqa yachakuniki chay accidente kasqanta hinaspataq riki chay moto taxiyuq chofer riki wañukullanman kasqa riki wawqillaykuna pallaykuna motutapas kay waqtanman riki waqtanman kaya riki waqtanman qhawachkanchik ñutusqata kay motutapas riki wawqillaykuna panichalyaykuna chayna wawqillaykuna pallaykuna claro siempre kayna kasupiqa ayllukuna riki ayllukuna wajarinqa riki wawqillaykuna pallaykuna y pues kay mototaxiyuqpa ayllunkuna lluqsirimuspansi waqarikunku hinaspa riki justiciata mañakullachkanku pero chayta riki policiaraq taqwichakunan pitaq huchayuq mototaxiyuqchu chay camión hamuchkaptin yaykururqapas kikillanmanta chaypis kanmanta riki o camionchu purichakuchkaptin kallpawan hamuspan aparurqapas bueno chaykuna riki como nisqanchikpina materia de investigación wawqichallaykuna panichallaykuna chayñata riki chaynallataq kay ñuqanchik lawpipas achka wañuykuna karan wawqillaykuna pallaykuna huk ikaman riq wañukullasqa kay motopi riki motopi risqaykaman kay kutirimus chaypi wañukullanman kasqa riki wawqillaykuna pallaykuna chaynataq hukñataq riki kay año nuevota pasaykullan hinaspa bueno qamkuna ña pasaykuniña año nuevota kunan kutisaqña nispa kutirimusqa y chay kutirimusqanpi chaqay kunitaman hinakurusqa chaypitaq wañukullasqa kay Dante Yuval Alarcón 23 años payriki wañukullan kay San José de Sucre wak Víctor Fajardo Laoperaj payriki año nuevo pasaq riki risqa wakpi ayllunkuna kachkan riki ayllunkuna wawqillaykuna pallaykuna chaypi nochebuenata pasaykunku año nuevota nisunchik año nuevota mas nochebuena año nuevota riki kuska pasaykunku hinaspa seguramente achiklarusaq amiguchaykunawan nispachiki ayllunkunawan kuspañanakuykuspañataq riki motuchanpi pawrimurqa sinkachu mallaqchu icha tuta purimusqanpichu chay mitkarunpas imaynaya pero ichaqa ñan patanpi chay kunitapi tarirunqa kay motumpas kay kunitakurusqa chay kunitakuruptinchum chay wikatikuruspan wañukullanmanpas karqa imaynaya wawqillaykuna pallaykuna justo paysi riki estudiantapas tukuchaykullasqaña riki técnico 3 añitos kimsa watallami técnico riki wawqillaykuna pallaykuna enfermero técnico Instituto Superior Público Perú Corea nisqan peraqsi kay Huancapipi estudiasqa wawqillaykuna pallaykuna chaypi ña estudiantapas tukurullasqaña y kunanqa wañukullan wawqichallay panichallay chayna llakiykunapas pasakuchkan riki ayllukunata wawqillaykuna pallaykuna kay wata qallariypi accidentekuna ña qallakuykullanña riki kay hukpas accidente wawqillaykuna pallaykuna wak Pacucha lawpi kayqa riki kay Andawaylas Abancay law chay hatun hucha kachkan Pacucha nisqanku riki Pacucha hucha chay cercanpi chaqay Serenazgo carropas wawqillaykuna pallaykuna Serenazgo carro hina chay Pacucha riki kachkan distrito posiblemente provinciachu kampas chaypi kaq chay Sereno carro tenqaqa taripukuykusqa chaypitaq wañukuypas karullan wawqillaykuna pallaykuna chay pasakurun kunan tarde más o menos 1:20 de la tarde nisqanta riki wawqillaykuna pallaykuna camioneta Sereno del distrito de Pacucha chay riki ñanmanta riki pawarusqa wawqillaykuna pallaykuna ñan ukunlawman kay Tawantinsuyu nisqan lawpiña chaypi riki llakikachkan riki wawqillaykuna pallaykuna porque kay carro de municipio de Sereno chaytaqa ruwakuru chay chullallañapas karaq carruchanqa nota ima carruaña purikachanqakuq chayta riki kunan taqwichakuchkanku nichkan riki ari kay carro riki puririskarqa kay carro municipal siempre riki patrullakunata ruran puririn riki y chay puririsqanpim kay waqtan parusqa pawaykurusqa riki waqtata nispa nichkanku pero ichaqa taqwichakunqakuraqsi wawqillaykuna pallaykuna porque primero nichkan karusqas despiste hinaspa volcadura
Despisteqa imayna ninanmi anyaqmanta lluqsirusqa chaytami pawaykunan nisqanchik. Chaymantañataq riki puytikun chaypi sutin volcadura riki wawqiykuna pani challaykuna chay riki huknin chay carrupi riqpas kachkan graves wawqillaykuna pani challaykuna pitapas atendillachkanku riki personal de auxilio paykuna riki pawarimuspanku chay cercanpi chay posta médica nisqamanta riki wawqillaykuna pelllallaykuna ñataq niwachkanchik riki autoridadkunata riki qayakullasunchik kunanqa incluso trabajokunapas ñachus qallaykunña riki distritukunapi wawqillaykuna pani challaykuna riki chay nichkan kachunñataq huchakuy imaynanpi chay ruwakurun ichachu sinkapas purirqaku chayta ruwaron velocidadchu qhachiachu atipaykun bueno chaykuna riki huchakuna kachkari wawqillaykuna pallaykuna ashtawanqa kay pakuchapi chay llaqta runakunapas kachkan llakisqa riki kaynakuna llaqtanpi kasqanta hawaykullaspanku wawqillaykuna pani challaykuna ashtawanqa nishkanku riki autoridadkunaka kayta sumaqta huchakuykuchunku y chaynata alcaldepas kay mantaya rimarichu nispa riki siempre alcalde rimarinan como carro del municipio kayta ruwakurun chayna kasupi riki wawqillaykuna pani challaykuna mas rimari wawqi challay pani challay chayñata riki chaynallataq agente de seguridad nintintas camionta asaltarunku San Martín de Porras nisqanpi Limapi wawqillaykuna pallaykuna yanqapaqcha agente seguridad niyuqpas kay carro purin riki a veces empresariokuna bueno agente seguridadwanqa ya hasta chay suwakunapas asaltantikunapas respetanqam carroyta respetanqa mercaderiata nispa contrataykusqa agente seguridad chaqay agente seguridad nintinta carrota suwarunku wawqillaykuna camionta chay camionpi riki pachakunata riki chay sumaq pachakuna riki prendas deportivas de marca conocida ningraq mamalla mama ima marcara chay fino marcachik chay cuistaq chiki chay pachakuna riki wawqillaykuna pallaykuna kay deporte ruwananku chay pachata suwarunku wawqillaykuna pallaykuna chay pacha marca rika posiblemente mana sut marcanta rimasunchu mayan marcapas kanmanchik qamkuna riki qhawariychik mayjin marca más fino más cuesta rika entonces chay nintin suwarun secuestraron agente seguridad kunatapas chofer nintinta entonces ya agente seguridad respetankuñachu puñuyllanchu agente seguridad kuna karqa yanqancha agente seguridad riki wawqillaykuna pallaykuna paykunaqa rikchapami kanan aymish asalta kaptinqa riki pawarinanku riki defendinanku yanqachiki chay empresariopis cuidan riki kuskantinta asaltachikunanpaq chay kuskantinta chay carrotapas chay secuestro nisqanta ruwarunanpaq imañama chayqa kunanqa Limapi nisqanku empresakunatapas policiakunañam cuidanqa hinaptinmi manaña suwakuykanqañachu chay asaltos chaykuna manaña kanqallachu chay cobro de cupo nisqankuna chay extorsión nisqa manaña kanqaña nispa kay gobiernomanta rimachkarqaku incluso congresopipas leytapas aprobasparaq kayna kasupi hukchay chaytapas respetanqaku wawqillaykuna pallaykuna kuskatachik chay policiantinta baleaykarinqaku kay asaltantikunaqa kay extorsionadorkunaqa wawqillaykuna pallaykuna kay agente seguridad nintinta camiontapas apakusqaku entonces ni agente seguridad respetuchu mana respetuchu wawqillaykuna pani challaykuna mas rimari anchaynallataq mana kaypi churaykamurqanichu icha kaypichu kachkan manaraq chayman pasachaykusunchik kay Limapitaq wawqillaykuna pallaykuna chay hatun riki chay hatun carro chay llasaq carro chay qullqi apaq kay ñuqanchik lawpi riqsinchik riki carrito pagador nispa riki porque pagaq riki chay pensión 65 wakiqkunatapas riki chaypa sutin carrito pagador pero en realidad sutin riki carro de transportadora de valores chaymi chiqap sutinqa
chay chaqay warmata sarurullasqa wawqillaykuna pallaykuna Limapi natiriki chay chofertapas apaykullanku carrilman y chaymantaqa lluqsiramuña kunan tarrikuman siriki kachaykamullanku wawqillaykuna pallaykuna mamansi chaypipas llakirisqa kachkanriki chay warma challanta sawrapuptin en ustaytawan niskan kay vacación periki santun si cercamuchkaña chay punchawpaq riki illanayku karqa paseakuq turismo ruwaq y chay qaya warmayta sarurapullawan mana justicia kanchu nispan riki mamanpas rimarillachkarqa wawqillaykuna panichallaykuna mas rimaririki kay programallanchikpi gracias por las vistas wawqillaykuna pallaykuna juntay riki qhawaykullachkankichik kay programallanchikta chayñataq kay patas nisqanman risunchik machun hayninpa pasaq killapi wawqillaykuna pallaykuna kay alcalde Patas chay Aldo Mariño nisqan chakillawan llaqtanmanta lluqsiykamuspa yaqa killa chawpinpi Limaman chayamurqa mama Boluarte presidenta chay palaciopi tiyachkaptillanraq chay usurpadora chay títere pay kachkaptinraq lluqsimurqa hinatimi Limaman justo chaykamuchkaptin jorjorun kunin naspariki kay violinistata churaykunku como presidente interino del Perú hinatin chay alcalde chayran hinatinqa huk presidentiña suyaron hinatin payriki ñuqayna qarimiki allin qarimik ni sayapachakuspara qhawkunanqa parukunatapas amaya ruwasunchu parlarisunraq musuq presidentemik nispa pero ña kay programapi nirqanchikña waka especialistakunapas nirqañan kay wiraquchaqa kay violinistaqa congresopa runanmi congresista congresom kay Boluarteta munay tariki kay taruay wakta ruay nispa ruwachikurqa y chayllatam kay violinistapas ruranqa nispa nirqanchik kay programapi mana imapas kanqachu pero payriki musuq qharicha payqa qhari kaspan allintapas apallanman nispa sayapachakusparaq rikaw parlaruspa kutikurqa kusisqa chaqay wawqillaykuna pallaykuna kay año nuevopaq kaqlla karon wañuy wak pataspi wawqillay panchallay kimsa minerukunatas wañurachinku chay tuqukunapi kay pataspi chay Aldo nisqanpa llaqtanpi chay alcalde Patas hamurqa chakillawan paypa llaqtanpi wawqillaykuna pallaykuna kay provincia Patas región La Libertad pim kachkan chaypi mana lluqsirunña rikaw kachkarqa riki chaypi kay César Acuña gobernador regional kunanqa chay cargomanta lluqsirun candidato presidencial kananpaq rikaw dejaykun riki qhatiqninta seguramente hinatin kunan chaqaya alcalde Patas kunan chayraq Aldo nichkan rikaw kunan kay presidente mana ruranchu mana cumplinchu nispa chayra pero ña nirqanchu wawqillaykuna pallaykuna ña nirqanchikña chaylla cumplikuchkan wawqillaykuna panichallaykuna justamente kay miércoles tutaykuqta rikaw kay justo año nuevo suyayta año nuevo man riki kay wañuy karon wawqillaykuna pallaykuna chay kimsa minerukunata wañurachillanku otro masacre en Patas nispa nichkanku diferentes medios de comunicación hapitaqa perunkusa iskay sospechosukunata chay iskay sospechosukunata riki hapirullanku chay cercanpi hawakachakuchkaqta paykunam chay wañuchiq nispa riki tumpachkanku paykunachu imaynaya policía riki chayta tajwichakuspan chayraq riki hawarinqa wawqillaykuna pallaykuna incluso kay Patas lawqa chay sunaqa kachkan estado de emergencia wawqillaykuna panchallaykuna chaypi riki kay tayta violinista riki tayta Aldo amañay chay protestakunapas kachunñachu hamya antes chaykunata chaygachi nispa riki utilizarunku wawqillaykuna pallaykuna utilizarunku hinatin kamay ima hawkayaypas kanchu Pataspi hinalla wawqillaykuna pallaykuna chay kunan kay alcalde Patas rabiasqa kachkan hinaspa denunciachkan chayraq ima nispa
kay werakuchan mana cumplencho parlamus haykut nis pawawkillayku chayran ña riki ñuqa ruaykurqani yaqa pichqachunka puncha purerita llaqtaymanta Limakama justamente kay sachakuykuna kay wanchinakuykuna amaña masta kay llaqtaypi kananpaq incluso chay marcha nacional nisqanmanpas manaña rirqañachu riki justamente kay gobiernoman sayapakuspa kay gobierno wiraquchaqa allin qarimiki rurarunqam riki nispa rikaw pero nirqanchik kaypiqa engañon kachka nispa incluso chay gobiernoman sayapakusqanpi chiqnisqa incluso karqa riki wawqillaykuna palaykuna y kunankamapas a ver imanintaq kunan kay wiraqucha Aldo kay namanta kay sasachakuymanta a ver uyariykullasunchik wawqillaykuna palaykuna. Por eso que el día de hoy ingresé una carta al Palacio de Gobierno al presidente de la República solicitando una reunión con carácter de urgente, sin saber de que tiene que ser más urgente todavía, ¿no?, con respecto a esta última información de los asesinatos que se acaba de dar en el distrito de Patás dentro de las concesiones de la Minera Grande. Y vayamos a toda máquina a la provincia de Patás a desaparecer a estas bandas criminales. Vayamos a toda máquina a la provincia de Patás a cerrar la Minera Grande hasta que se esclarezca. Vayamos a toda máquina. Y por eso que el día de hoy ingresé una carta al Palacio de Gobierno al presidente de la República. Ñas mandaygon ña carta tapas kay violinistaman ahí mismo pawarispan atendenanpaj pero mana atendencho. ¿Qué tal? Vamos a escuchar unas declaraciones que hace el premier Ernesto Álvarez. Con el alcalde de Patás. Y el alcalde de Patás tiene familiares dedicados a la minería. El tema ya, ¿por qué defiende él? Imagínense, lo que menciona el premier Ernesto Álvarez, ¿no? Acá lo que nos dice él es que el Perú no tiene servicio de inteligencia. Es un fracaso en investigación. Porque si hubiera realmente una investigación profunda o tuvieran servicio de inteligencia, no saldría el premier a dar información errada, equivocada. O en todo caso, yo le invoco a él a que saque los nombres de quiénes son mis familiares que estarían dedicados a la minería, pero que los diga, ¿no? Señor ministro Ernesto Álvarez, le invito a rectificarse en un plazo de 48 horas. De no hacerlo, le haré llegar una carta notarial para que se rectifique. Si en ese plazo no se rectifica, procederé con temas legales, ¿no? Pero acá, siendo usted premier, ¿cómo le van a llevar a dar declaraciones absurdas, erradas, equivocadas? Demuéstrelo, premier, demuéstrelo y saque los nombres, ¿no? Y le digo esto porque es falso lo que usted menciona. Tiene 48 horas, señor premier Ernesto Álvarez. Ay, wow, quería con pelegona, kay alcalde Patasman, tompay con kukunan. Familian con apas minero meki, nis. Mana chayla choquilla con pelegona, kay taita violinista José Geri, imaninme. Manam estado pa rurainin chuchay janin. Imaina. Porque kay pinichkam no es obligación ni responsabilidad del Estado. Entonces, Oaxilekona Peregona Pipa Maquimpita, Ministerio del Interior. Pipa Maquimpita, Policía Nacional del Perú. Machu kay gobierno pa Maquimpi.
y pita kay delincuencia, kay wañuchinakuy, sicariato, asalto, tukuy chaykunata sayachina. Gobierno a través del Ministerio Interior, Policía Antacama, pero como jawas ganching mena policía kuna, suaricao, policía kuna, asaltante ricao, y kuna kay gobierno ichkama, ñogaiko parorainiku chuchayja. Gobierno regional paroraini michayja, niñata gokuyaiko no payaikon. Pero imaninta o imanirjata kay César Acuña inallara wak libertad pe chay palacio pe tiachkas kunan harik manan palacio piñach kunan kachkan candidato presidencial ñamricao imanirjata es el responsable del gobierno a través de la policía. Entonces kay wanga imaniwachkanchik manas gobierno imatap rurangachu kay delincuencia pa contrampi. Así que avisado don Aldo Mariño, yangamik jarkakun kinatami que chay protesta tarike roacho chicar chay 15 de diciembre tarikao jampa yanapakuinikion. Justamente kay violinista man sayapakus panchay protesta kunatapas yang hachacherja. Y ahí está pues los resultados. Se ficha con el Nerjanchik. Y ya que inalan con ancama pues pasacuchka. Que el gobierno pues nichkanya. Manam ñojaikupa responsabilidad ni cuchuchayja. Gobierno regional para responsabilidad ni nispa. Incluso que en aldo chacay nichkanika ayo económico en Tumpay con no hay policía de investigación, no hay inteligencia, no hay. Y Mayapag, mecha inteligencia, chay policía de investigación. Que hay enemigos políticos del gobierno, el Congreso. Uchcuasiman apachinallampag me servico. Chayapag. Manam, kay policía kona chihapta pone kay delincuencia ta sayachita munancho nita kay gobierno pas waukhriakona pallaykona más rimari waukhriakona pallaykona más rimari chayontariki chayna llata kay musuriki waukhriakona pallaykona hamukullasqa y chayna hispis hariki kay hatun urqutariki kay waras laupe ancash lauperiko waukhriakona pallaykona Nevado Ulta Pico Mateo Nisjante ricao, chicachcan de Cordillera Blanca, Cordillera Negra ricao, la cordillera más alta del Perú, Nisjanico Augilegón Pelegona. Kay año nuevo para Augilegón Pelegona kay turista riki imsachunco batayo, joven ricao, país siempre gustan rica en Orgocona Jespe, Porico y ricao, chay siriki contrataicusja, o guía informal Nisjanta. Manacha guía certificado dacho, chay certificado con más te cobran y las papas chay kachkan registrasja kay Ministerio de Turismo Nishan pericao, pero que guía informal simplemente que achapacoglia y claro como cualquier trabajito no hay ningún problema, chay que pusasja kay huera cochata y chay que chay pusasja pe huichi kay kamus jawao gelegona palegona. Chay sería que apamusjaco kay Hospital Nuestra Señora de las Mercedes Nisjama y chay mancher si un tencoja doctor conajani con guaño con ñamnis para que wow gilaicona pan y chayaicona mana zapayancho kay hueracuchagarisja war mayana champas jatis jataxa chay neta chay guía Albert Enestrosa Salazar paija manariki chay experto de alta montaña chucas chay juklanin tariki pusaron porque chay guías turísticas ni san kuna rixinña mainin purita mainin rita maipi ichita manarixeja juklautapas saruy kachisunkia justamente chaynapi kay guaño y pasacoron y caían seguramente Ministerio de Cultura, Huaquiajunapas, seguramente el reglamento cambia y mamongaco, para rica unas ningaricao, turismo pega,
todo colegial, solo certificado ya llamkan nispa pasiko con pelegona. Posiblemente chaypis karunmanmi. Manam chaynaña karun hanichkanchik chaynapis karunmanmi. Imaynampi porque es que Huerajuchariki, si bien es cierto que hay guía turista Taita Albertino Strosa yachanriki kaykunamanta, pero manariki kay urquqa kay waraslao urquqa paypa purinanchu mana. ¿No? Entonces, porque kay lastapeja siempre uyarini wawqillaykuna paykuna yachaqpa purinansi, chay yachaqsi pusanan kaychanta ri, kaychanta ichimuy, kaychanta jatiway nispas wawqillaykuna palaykuna huklawninta riyta munatinpas ama chayninta richu kayninta riqa chayqa debelmi kachkan chayqa urmaykuruman sullmaykurumanmi wichiykuruwaqmi nispami qarkakun wawqillaykuna palaykuna ñariki hawakachakuchkanña kaypi kay Policía Nacional Perú e incluso kay en estresa nin wawqillaykuna palaykuna apellido chaynachu chay icha inostrosacho bueno paytariki kay comisaría apaykullanku ñariki chaypi detenisqa kachkanriki wawqillaykuna palaykuna mientras chay investigación purinankama mas rimariki wawqillaykuna palaykuna mas rimari ari kay punchawkuna parachaykamuchkanmi wawqillaykuna palaykuna hayna punchawmanta pacharikaw y ojalá y seguillanman usharamunqachu imaynaykunan tardepas kay Vinchos lawman tumpata yanaykullachkarqan pararqachu chay yanqa puyullachu chay imaynaya niwachkanchik wawqillaykuna palaykuna kay kuchukisera yakus minus yarunña kuchukiseramantam kay Ayacucho llaqta upian kuchukisera yakuwanmi chiaramanta hallaykuspa chiara tambillo akokro hallarinin chayñataq kay socos y kay wamanga muyuriq upian yakuta tarpuqkunapas chay yakuwanmi tarpukun wawqillaykuna palaykuna hinaptinqa chay yaku minus yarunqa hinaptinqa mana kanqachu upianapaqpas chayna nichkanku kimsa killallañas wawqillaykuna palaykuna yaku haypanqa chay kuchukisera yaku mana chayllachu kachkanriki yachasqanchik hina huchachisqanku Aquinoalawpi huchachisqa kachkan huklawkunapipas huchachisqa kachkan justamente kay Mantaro mayutapas riki kay uraylawmanqa chakirachimusqakuñan wawqillaykuna palaykuna chay hatun hucha riki kachkan hanaylaw rikaw Quichuas lawpi chay hatun huchapi riki lliw harkarachimunku chay yakuta porque chaymantam apachkanku riki kay Mantaroman chay hidroelectricankupaq riki wawqillaykuna palaykuna entonces chaymi kay Mantaro mayupas aschallaña chakiwan kayna pawarispa ajun purikuyllañam kachkasqa wawqillaykuna palaykuna kay Quichuas urankunaqa paqwaychatam chakirachisqaku chay uranlawkunapi wayquchakuna kachkan nada mayuchakuna kachkan chayllañam kay wanta ukunman hamuchkasqa wawqillaykuna palaykuna imamanta porque mana para kasqanrayku igual kinuamantapas rimariwanchik especialista wawqillaykuna palaykuna ojalá kay para sigillanman hinaptinqa manalla kay llakiykuna kanqañachu manachu hinaptinqa este lugar iman pasakurunqa llaki kanqa. Este es el lugar de donde la población de Quinua consume el agua. Nosotros podemos ver los niveles bajos que en esta oportunidad nosotros tenemos y en la parte de infraestructura de la represa hasta la parte oscura debería de estar el agua, pero en la actualidad es esta nuestra realidad. Tenemos un caudal bajísimo que nos comentan que nunca antes lo habían visto. Es el mes de diciembre, supuestamente estaríamos nosotros en tiempo de avenidas y esto debería estar ya en un buen margen.
Desgraciadamente no lo tenemos. Por eso pedimos a la población de Quinua a consumir el agua de una manera racional. Hay que cuidarlas y a la vez también seguir informándoles que cuidemos el medio ambiente. No estemos quemando el lichu o los árboles forestales. Eso hace de que todas estas sequías puedan poner en riesgo la integridad y la salud de nuestros ciudadanos. A Irving González, ingeniero ambiental, que con una pancha Estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar, a las alturas de Quinua. Entonces, esta laguna se llama Yanajocha Grande y más abajo nosotros tenemos Yanajocha Chico, de la cual consume Quinua el agua, la cual, a información del personal de ATM, tenemos solamente para 2 semanas. Y hemos venido con un equipo especializado, el equipo técnico, para poder ver la manera como nosotros llevamos esta agua para la otra laguna que nosotros tenemos, y de esta manera al menos dotar de este líquido vital elemento por un tiempo más. Esperamos contar... Quinua papas, ya aquí si cachcan iskami con pelegona. Ya cos menos ya chkan aptense, ya iskay quilla página ya ñacachka. A ver que trataban hawachaygo son chic. Oye, hochata hawachkan korika asliaña. Incluso nichkan masana y pesutilla wajaya yakupa kananka wak altura peraj menis hawachkan likao. Unang wakpuris kang lao. Liki yakupa kanang le bajana chapera me kachkan supilla likao. Pero por ahí ya picachkan ascha ya kachkan así que Quinua llaqtapas kayakumanta pinarulang mang sirikwa ojilaykuna pallaykuna mana para seguiptinqa chaya saschakuykuna hawanchikman chayamuchkan porque rimay kan bueno kaymanta tukupananchikpaq de que kay último tiempokunapiqa mana rupananpis rupaykanqa chirinanpi rupaykanqa y rupananpi ñataq chirikanqa mana chayllachu nintaq wawqillaykuna pallaykuna mana kaytaq especialistakunachu científicokunachu nin sino chay rimaykunam kan kayqa punta watakunamantaraq yaq waranqa hinaña pasaron chay rimaykunaqa y chaypitaq nin yakukunas chakinqa kay nisyu rupaywansi yakukunapas timpunqa yaku timpurunqa hinaptinñataqmi hasta chay yakupi challwachakunapas yanusqa wañunqa chaynatan rimaykuna nin chaytami que como cristiano que sotinchanchik chayta como profecías como profecías ojalá ya taytanchik pamunakuyninman ima hina chaykuna ama complicuykullanmanchu porque rimaykunama chaynata nin justamente kay watas chay sachakuykuna punchawpa qallarinan nichkanku chaynachu karunqa imaynaya haykaynaya wawqillaykuna pani challaykuna tukupananchikpaq kachkaraq rimariykuna kay poder judicial si kay mama Delia Espinosata kunanqa paqwaylla hasta uchku wasipi tiyachinanqama riki kanqaku chaqaya niykun riki poder judicial kunanqa chay investigación preparatoriata qallakuykun kay Delia Espinosa contra veces venganza política pues ¿no? Kay congreso mana riki ña congresoqa inhabilitación troaronña pero mana chaywanchu kachkan kusisqa imanasqa porque Delia Espinosa fiscal kaspan mana rurayman churarqachu kay congresopa chay ley aprobasqanta nirqa riki manam ñuqaqa chaytaqa churasaqchu porque chayqa manam constitucionman hinachu. Bueno, constitución tikraykamunku niriki manam chayqa riki allin ruraychu nispa
chajayari que ninca y actuales congresistas wauqillaykuna panchallaykuna Delia Espinosa gana coron chay castiguntaja kikillanmi imaynampi porque leero akusqaykutami que mana kasukunchu chayray como inhabilitaykulanku y kunan ñataq kay poder judicial tarik hikutachkanku castiga y sanciona uchkuasipi tiachi nisparikao tenga chay tarik hispirachinga unaspa hasta uchkuasipipas tiachingakuya kay Delia Espinosata jorjorurqakuña tempas kutiykunanpaqmi kutiykunanpaq karqa ña chaypas aprobasqaña karqa con resolución judicial chaypipas rimarqamiki ñuqa yaykuruspaqa manan kay leykunata completisaqchu ñuqaqa kay llapantam riki denunciayta hallakuykusaq nispa riki rimarqa wawqillaykuna pallaykuna kunanqa ya hallakuykunña proceso judicial imapaqtaq kaynata hatikachachkanku kay mama Delia Espinosata wakiq juezkuna wakiq fiscalkunata wiraqucha qhawachkankichu Delia Espinosata yanqataq pay hina tiaruaq qhawachkankichu anchaynata nispa manchachinankupaq porque ñas achkaña juezkuna inaspa fiscalkunapas mana kay congresota qhawariyta munanñachu imataña haykataña ruaptinkupas nitaq brasunkunatapas kay Junta Nacionalpi tiyaqkunata kay fiscal Tomás Galvesta chaynataq Tribunal Constitucionalpi tiyaqkunatapas porque manchachichkanku riki kay juezkunata fiscalkunata sichum qam investigaykunki mayqillaykutapas congresistamanta hallaykuspa qhawachkankichu Delia Espinosata yanqataq payna qhariasqa karuspay que de paso carcelperaq tiyaymaruaq así que cuidakunkim nispa chaypaq castigachkanku kay Delia Espinosata total riki wawqillaykuna pallaykuna hasta poder judicial pas casun rikao porque nichkantaq rikao kasukuy investigay uchkuasiman apaykachi kay Delia Espinosata nispa congresistakuna congresista del Fujimorismo hikutachkanku hinatin riki apaykunapas imaynatama manachum apaykunkichi manachum kasuankiku payta hinata ruarullaptiku qhawachkankichu Delia Espinosa karqa fiscal de la nación fiscal de la nación kasqanmanta harquchiniku inhabilitación ruachiniku y kunanñataq uchkuasipi tiyachisaqku chaynachu ruayta munachkanki kasuwanaykikum nispa riki kay Congreso Fujimorista wawqillaykuna pallaykuna nichkanku hayk'apikamaya kay atininku rikao kunan watallañama ñama kay abril killapiqa aklaykusunchik musuq autoridadkunataña chaykamaqa pero kachkanraqya tiempo paykuna munasqanku ruranankupaq riki wawqillaykuna pallaykuna chayñata riki chaynallataq fundadora de Vaso de Leche Esther Rojas paymi riki chay Vaso de Lecheta riki pajariykachilasqa payachaña riki jubillaraqmi chay fichakunaqa karqa rikao paytam riki entrevistaykullanku mama Esther Rojas Medrano ex dirigente activista fundadora de Vaso de Leche pay riki nichkan denunciachkan wawqillaykuna pallaykuna kay sistema de descentralización del presupuesto del programa chaymi kay corrupción pa makinman wichikuykun chay Vaso de Leche nisqan manaña warmakunaman chayan completuñachu hinaspa kaypi tupachichkan chaqaya congresistapa sapapunchaw mikunanpaq 180 soles wawqillaykuna pallaykuna sapapunchaw mientras wawapaqa 0.38 céntimos ni un sulpas wawqillaykuna pallaykuna ni un sulpas chaynas chay ración diario kay Vaso de Leche warmakunapaq 38 céntimos cuestan wawqillaykuna pallaykuna
Entonces un sol haikata kimsa punchauña un sol chata gastana. Entonces huktanta pachanin wawqillaykuna pallaykuna warmakunaman chayachkan. Chaytan kay mama Esther Rojas Medrano denunciakuchkan como fundadora de Vaso de Leche wawqillaykuna pallaykuna. Kaykunata ñuqaykuqa lograniko justamente paynichkan nikao. Ñuqayku lograniko imapaq porque warmanchikuna mriki hijo wiñachkarqa. Anémico wiñachkarqa, desnutrido wiñachkarqinatinmi que justamente chay vaso de lecheta huchinico chaynapi paykuna allin mikusqa kananpaq. Chaynapi manaña chay anemia hapinanpaq, ama chay desnutrición kananpaq nispa. Pero kunanqa imataq pasakuchkan warmakunapaq chay vaso de leche yanqam nispa. Manan haypanchu imaynataq allin saksasqa karunqa chay 38 céntimos wan huk warma nin wawqillaykuna pallaykuna. Imaynan karunqa chaynallawan saksasqa astawan más anémico o sea yanqa wawqillaykuna pallaykuna. Qaqay nichkan que congresista-kunapaq ración diario 180 soles. Warmakunapaq 38 céntimos ración diaria. Ollas comunismanpas huchkaqriki kay gobierno. Haykas ollas comunispaq 2.25 céntimos wawqillaykuna pallaykuna. Mama Boluarte nirqaraqmi chaytapas yuyarinraq rikao. Chunka solismi chunka soliswanmi qamkunaq mikuchkankichik rikao al desayuno, almuerzo más su refrigerio nisparaq rikao. Su menucito de 10 soles nispami kenirqa. Pero kikinpaqa haykam sueldontapas 36 soles man yapaykachiko. Congresista-kunañata haykatan kay diciembrepi chaskiykunku casi 50.000 soles wawqillaykuna pani challaykuna. Chaychum allin manaya wawqillaykuna pachallaykuna. Pero kay yaraqay huchikuq kay congreso mriki lluqsinan ripunan riki wawqillaykuna panchallaykuna tukupachaykunanchikpaq oranchik ganawachkanchik Limapi riki wawqillaykuna pallaykuna kay delincuencia mana tukurichkanchu. Hinaptin iman pasakuchkan sasachakuykuna pasakuchkan. Pero kay willakuyqa chayamun Huancayumanta. Igual Huancayupipas kaynas pasakun. Chaqaya cajeromanta suayta munasqaku. Hinaspan imata rurasqaku chay cajerota kay cajero riki año nuevo kasqanta mana funcionallanchu rikao cajerokunapas wasinkupi ayllunkuwan. Hinaptinsi chay balón de gasta tuqyachisqaku chay cajeropi. Chay riki chay cajerota tuqyarachiptin chay lluqqullqi kikillanmanta pawakamunanpaq rikao chay tujunta hurquruspan apakunankupa. Pero manas atirunkuchu wawqillaykuna panchallaykuna ¿qué tal suakuna? Manan chay cuiti chiquillo tukururqa rikao mana tarirqakuchu cuiti tenas balón de gaswanña wawqillaykuna pallaykuna asaltasqaku cajero automáticota. ¿Qué tal suakuna? ¿Qué tal suakuna? Más bien si policiakuna antes chay tariki wawqillaykuna pallaykuna rispanku sayarachillasqaku. Manas atisqakuchu chay qullqi qhipikuyta kay suakuna. Paykuna nichkanku riki los aletas de tiburón. Chay chay paskasqa nin rikao chay tariki chay carrupa ruedan tuquykunankupa utilizanku aleta de tiburón mamallamama ima herramientakunaña kakunpas kay suakunankupaq. Wakij allin herramientakunaya, pero a veces nenqa chaykunata utilizanku kay mana allinkuna beneficionpaq. Bien, wawqillaykuna pallaykuna kaqayriki kay primer punchaw qallaykullanchik kay rima rininchik nisqan programallanchikwan rima kuykuyllay llapa challaykichikpaq wawqillaykuna pani challaykuna
pajarinmanta rika revista semanal rimarininchik wawqilakuna palakuna resumen semanal resumen anual riki chayka mulashkanqa willakuykunata qhiperikuykuspa ripukullani pasakullani ya son 9:15 de la noche. Tukuykuña, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway, sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kajkamachikuynintakama. Kaypi merimasun tukuyricha willakuykunata, llaqtanchikpata, Perú suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinata.